Impact News ki manungkut aming tabi punamok po aham da tram oksa bagal rin kurum jari Manipur India ki North East leba yamna maru iba state amani Look East policy amasung Act East policy lakhi bagal na Manipur da Sangai Tourism Festival sahi kuding mai pak na pangthok tuna lakli loina na satkiba sahi khara sidigi hona Myanmar da Manipur ki praja mayam amaka akogi Golden Myanmar ki through da akogi Manipur da akogi KB Enterprises ki through da sahi kuding ki Manipur ki akogi tourist mayam amka mioi mayam khak koi Myanmar satpa amsung Myanmar ki charter flight na amu Imphal da laktuna akogi mari hena phagar halapagi film khak lakpa Look East Act East policy lakpa loina hojik leiru films da akogi Manipur ki strategic points da akoi na trade and commerce da khudong jaba kyam lobu yai Manipur ki tourism kadai bauda akoi potential se utilize sobe amsung atopa lam singsiga mari karam haina se san hangde habgi matang sa akogi khana jabi tanza lawjage hiram asga mari lena akogi studio da links duna lebusi ai extreme writer links bibusi pangamum kunja bihari proprietor KB Enterprises ni aduga National Tourism Award 2015 su phangraba adumlaba misak ni Manipur da tourism amasung Manipur da entrepreneurship ta yamna chawkatna ba kan hon injirba misak mani tamo KB Butram oxri and welcome to Manungkutna. Thank you. Adu hek thangna links bisna Editors Guild Manipur gi president tamo MOB ni tamo bi swanta ki khong ka khogi chahi khagi mangde hona Editors Guild Manipur na sinduna akogi Southeast Asian countries singza sum editor mayam satna Act East policy matang da kari tokut pa yabage sakut pa yabage having sing but thodang yamna sound lobriba adum laba akogi president ni tamo bustam oxari and welcome to Manungkutna. Adu ai hek thangna links bisna ti Jotin Singh entrepreneur ni adu Manipur Chamber of Commerce and Industry gi assistant general secretary ni Manipur entrepreneurship si matam amada tasengna mak leibi yaroi kan khalmang sung asigi hongi malem gi khongthang sa chakot pa yaba tama lei masung madu gi de kan hot nei ba misam ni Jotin Butram oxari and welcome to Manungkutna. Thank you. Atam ke bid aham dalak seling posi Golden Myanmar gi flight se khogi Imphal International Airport ka su on kre mayam thazram de Myanmar da khoi Manipuri mi se kani gai se du KB Enterprises ki proprietor ma oina kan sinbi budagi hoji phawda mayam khak Myanmar da khogi Sangai Festival manungda satpa lakpagi khutong saba mayam khak pibire tamsigi angle sing kan da di hoisi akhoi matam da thazram da pot ama Myanmar sa thok sin lai for the last few years da mapan lakti Imphal da landing tawre hai masdal lai bisi akhoi tourist ki kano si live films da Manipur se develop to kyam jai masi develop to se yam thina yagre hiram khudim bod connectivity hai wasin da khari ki important oi just business ki bu or baso tourism ki or baso just schooling ki bu or baso medical ki bu or baso connectivity se yautna hoji kaimta da hiram khudim mod da hona sakhap di pagum phagane hai bi thajade maraduna akhona hoji ek is policy look is policy ki matung ena hoge neighboring country Myanmar sida akhona just flight amakha yam operate over yam jathina maru eba ambani haina college nakraba distance da akhona masi kadu kari maramgi akhona yamna koina Imphal Kolkata Bangalore Mandalay si Yangon si kamaina chat kadu bugi sakadure no sin aduna asigi madang ase masi Imphal to Mandalay ki flight ase tawdaba yade haibagi wakhanda masi tawkhibane masi yamna kahene mi yamna full oidana yamna kanadana ingod yam benefit oidana taw kani haib nate just masi hawdokpa ma sangya takale si hawdokra matung dagedi just mi khudin makse sai khudingi Sangai Festival manungda charter flight Imphal Mandalay pai re haibasi mi khudin mun awareness am ko ore Myanmar degi so sai khudingi pai bani masi hanaki Sangai Festival sedi akoi so masi de hausi haibagi just Myanmar khata natana atopa country degi myamam so flight de tong aga lakpa yabai khudong saba am so Myanmar ase khoina sai khudingi tawdaba yade haibagi wakhanda masi tawjo tamo response overwhelming oibra han hek hoba fast edition dagi hoji photo live se response kamai tawi yam improvement labor kamai tawi response hoji first time dadi yam senior the response like kind of first flight ke international gi just inaugural flight ni da mayam budok hector ni mini hubni sida mayam se taning bagi wakhan sida yam interest le ram du second time dadi khar khal du handabe haibase just akoina promote to amakha daka le masi kamai to na mi hegal hangade ha se duna sahi mari dak akoina silakpo matam sida akoi khudong sada ba kaya adum thingal w samna ha da khoina yam ka hana kan pandrago su ko suma thingara khara leibo si gi matungina sei amagu ma kai ko bi khidan gap adu hadakti response adu bi mati mayam lakra just 67 seats da over 1890 gi mi passenger lai adu machine takpadi si khoi ki si yam sina ke hani important we ma si khusat tab ya de ha gi praja khuni mono su just tourism gi wa khatuna tab
just connectivity is in the business ki mi da so just si connectivity si le ga di akho je business abadi to ba yare haiba ki wakhan ko are hoina sas Imphal to Kolkata Bangkok da myam tourist myam chale se Imphal Mandalay to Mandalay to Bangkok ya ba possibility su myam am le tam harab da koina China da 2000 3000 ki mathak ta mamang se hibok da koi ki medical student myam am le se akoina chale se Delhi da gi to ga ya koi na pai ba le just Mandalay was your ga di yam nak pa sector ne ba Okay, adubo yamna sobo breakthrough amakak akogi KB enterprises na lobby dana akoi matam da thaza naru da po sa amakak akogi Myanmar satna kotan toba dagi even nasagi trade and commerce ki dana tourism ki tang natana akogi Manipuri diaspora in Myanmar so hena mari akogi naksan na pudi tong sampi tambi antaki khongsa si 10 member akogi editors guild ki khongsat ni ek is policy ki mari ne mwangi sai khadi ki satpa sum hore masda akoi ek is policy si akoi Manipur da leiba akoi permission su yam asoba role ama lawe habgi khudam du di leire adu hantakti akogi Islam sabmina dana khudong zawa kitang atopa kogi problem khar le raha duna tourism sector rom dana hena bijeng si sang he amo briefly hataki khungta system Myanmar ge makan mayam yeng bi le he de kone su pau idi ta za bakra di pange kamai to hataki khungta sina mu khane khungta tu ge different of sekari hoi khajitang different oi hai betai amam de hana na khoi khata chat bani khoi khata gi apa ma da chaning phom chat lu bani handang na team mang ga seminar ni na khoi gi kari ha jurisdiction la bi ya da bu aduna koi adu orgasu koi masida fully satisfaction hai tai koi nungai ba kana du phangi adu koi na urak pa khara koi na ham da khali si Myanmar si se koi na origin tumu bhogta ni tumu bhogta uriba Myanmar jam chakota ba Myanmar oi ui hoi res manli orga di different country mo me law and order do gera lambi thong do gera natraga water supply do gera kano sing ki the basic amenities hai tare ko makhoi na koi di yamen bharame akoina thajaru buduga moina tormi duga yam chana daba adi ato mo fam da koina langol kan every entry point paisa sin loi lo no hone moi den except ma fam ama ani khatang mare se Swedagon Pagoda koi gi sana hangtana kano gi ton 90 ne ai koi chap chap bu di khang dre ko moi gi kano da yaw budo aru mathakta diamond nam su yaw na telescope ka su yengal leba madu chang budu ma paisa lawi adigi numita ba mafam yeng ba makhaka adu mafam du mok te imam Zimbabwe tre ming je khoni Zimbabwe tang mai da adu mafam du ga ani du madi entry point bisa loy ba ayam madi almost fing ha to he adigi kari hai tare service am satin ba service sector hai tare ko akoi sai da service sector si am chole se public toilet lam chang kan da maintain internet to biram da ba phi de dum do ba mogina hotel amana achauba public toilet ama free da lehele ada somebody interest le mina pasha pibining gana donation wana yam pick pa amount khra pom adu su donation jo hotel khakte gi thamde se red cross da thamning thadaning mana red cross thada ba adigi government gi gana da thadaning mana policy program mai le na ba development wa ga thadaning box to ngana hon ga ai pa ma so thada jo se hotel du khakte gi interest to di khoi sai to isna magi interest lo to moina community gi interest thok to aruga Myanmar is so koina hana khangdabani more than 300 different communities lay hai Myanmar is na majority je boani different community lay bilam ni na mo tongan ba ethnic classes akoi to thoi simana mo chum lay adu or bawda law and order gi port adegi lambi gi akoi na angak pok bo language so language so ada akoi to country one language na ada asi lai si Mandalay to Yangon si 625 km hai si thau se da khoi sigi gari thau ga bodi yam yang thau ni mo yam yang yang bodi ada mo speed limit thame kanam leite lambi do kanam to sunga te do speed limit to hen mangam de mo kai na da yobu matam de hen matam do kare ta matam do one or penalty si so heavy ana khoi bo da hing mo lokop te leini hai guide nai ne khoi kan do bo ya adu check post sam de na check post sam da khoi yobum do matam de hen ngan yobu ya de adigi speed gun thame lambi da akoi se di India ki source nge except Delhi na tana speed kan jai udri go leram badi ko akoi na chat pa wat pun or mjai ari lambi si sang ba 625 km ni na sang lambi da zigzag oi ba adegi yam satina turning oi ba nungai ta ba sim tu yong de ba even back to tong ba bus ki khoi back to tong do adu to comfortable oi ana khena ba ji yam khena re akoi ga ana khena ba na tourism sector da di Myanmar ji koi ba nungai ba phum ne ba akoi sabina ma ngam noi khra yawe moi phagi tawe akoi sida le horadi kaisal number 2 number yaujani ko no cinema da akoi Myanmar da phar ga thadorok te ga haib do adu gi sing na budune ba adu
कनामतने अखोई बुंगाक सेनबा अदगी गाइदना सेक्शन सेनबा कोनबा टूरिस्ट ने हाइबगी कनो करे फॉरेनर ने हाइबगी अखोइदा कनो दो मिपा हेनो दो लेते इनसिक्योर लेते हैं इनसिक्योर अखोइदा फाउंडे अखोइदा ओनली प्रॉब्लम जी लोन गा अदगी मोई करेंसी दुगी अखोइदा सम कंफ्यूजन हाइ तारे को अहाम थेंगनमने कंफ्यूजन खर लेरे अदि लोन जी मैक्सिमम इंग्राजी खंगदेबन मसिंग यामकबा अदुगी अखोइदा खितंग वाबा अनी दु खगदे नतना प्रॉब्लम तो अखोइ थेंगनदे चाही सुम चलमदिना अतौंबिसु मथंग सेदी अखोगी म्यांमार लोन से खंग सखिदौदी माले अदु याम नुवाइबना कोने याम सखोते खलरु कांदा याम तिना सखोलंबा याम मुंग ताना तोंबा इवन ट्रैफिक फाउ याउदना निंथिजना मेंटेन तोबे ताम तमदा अखोने तमनिंगा ओबम याम को लई मदुई पोतु तसिंगनमक मदु इनकॉर्पोरेट रोकांदा मणिपुर सो होंबला कने बिगी वखल थजे जोतिन मतंग से लाक्सनिंग से 2003 दगी एक्ट इस पॉलिसी हजिंदा कनो लुक इस पॉलिसी लाक्तना कोतना मयाम तोकरे इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड न मांगरे अदु मसी कानम से मणिपुरना याम कन्न मसी खुदोंग साबसे फंग दबुगुम माले integrated check post loisindana sulleri matang se laksaning sa tak for the last few years the akogi foreign country gi diplomats sing mogi ministers sing leaders sing ambassadors sing mayam khang attention se north east yam kan bijing sang pogi phim amka u fangi manipur especially sigi films da akogi as an entrepreneur oina experience mayam sulleri indo akogi nga sagi trade and commerce ki su assistant general secretary orbina akona mustagi low yam khutung saw se kai akoi right time lo jise मतंग दी यमना चाबने अदुगा थेंग थेंगमलब जाने 2003 दगी हौरगा म्यांमार ताबा हौरे यांगोन मंडले चले 2003 दगी हौरगा अदुई मतुंगदा चाइना थाईलैंड सुम समदरकने अदुना हुजिक लेदिबा फिबम सिददी मणिपुर की प्रजाना लौगुदब रोल से अदुगी बदिक चावरे हुजिकचे कई मरगिनोदा अतोपा कंट्री सिंग थाईलैंड दगी चाइना सुम सि थौरांग दो लोइखरबने कदम ओइना हारबदा चाइना म्यांमार की बॉर्डर ट्रेड से उरुकांदा इबी मुना उरुरे 2015 दा जतना अदुदा लेहौरिबा मेसोट की थाईलैंड ने मेसोट ना सोन की मुसेगा रुलीगा मोइदि सुइली ने पाए अदो सिगित मोइ लेहौरिबा फिल्म से बॉर्डर टाउन टू द स्काई स्क्रैपर सारे अदि 5 स्टार होटल थमगरे अदुगे बचिक ट्रेड वॉल्यूम मैम वांग दौरे अदुगे थाईलैंड म्यांमार दा दौरिबा मोइना मेसोट मेवादी है मेसोट ना थाईलैंड दा जगह ने अदुदासु border to the कोइना हिंग द योबुदु almost KFC हांगी अदगी देन मैकडोनाल्ड हांगी 5 स्टार होटल दे स्काईस्क्रैपर सागरे whereas अखोगी तमु मोरे और मतम दति यम खुदुंग थिनिङाइ नि मसिगी border मैम सि फावरगा सुम येंगदना लाकबने अदुबु रिसेंटली अखोई खंगौदना अतोप कंट्री की थाजदबा इवन नॉर्डिक कंट्रीज की US की अदगी तोंगान तोंगा यूरोपियन की मयाम लाक्सलकपसिदा आइसु अहोम मला है बसिदी आई हाइपेट उरे आई सामंगना एम्बेसी सो मेनी एम्बेसीज मयाम वारी साना करे को इंटरेक्शन तौना करे रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिकल की मोइ मेला में अदगी US की कंसुल जनरल ला में सुमाइ लाक पसिदा मोइना हंगबो क्वेश्चन सिदा मोइना हंग गवर्नमेंट की मी उनद्रिंगाइ दा एखोगी बिजनेसमैन की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की थ्रू द इंफॉर्मेशन लावे अदा लौरी बदी करिनो हाइ कांदा अखोनिसु हंगे व्हाट इज पर्पस ऑफ योर बिजनेस यान हाना पर्पस से मोइ हाइसे मणिपुर की लेरिबो सिचुएशन सिदा ट्रांसलेशन हाईवे लाख मतम सिदा अतोपति लोइ थौरांग दौ लोइरे हाइरिबो जगह से असि करी फिबम लाकदोरिगे अदुगी नोखोई वय मोट करिगे हाइबो क्वेश्चन खतने मोइ हंगरे द सेम क्वेश्चन ने सिबो हंगला इसे नांग नांदा सु ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिकल लाखदो माइ सुम हंगे दो अखोई प्रिपेयर तौरबा सिने प्रिपेयर तौरबा हैने अदु मसिदा ग्याम नंगा इबदी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ने लेरे लेबसिदा अखोई अतोप इंटीग्रेटेड पोस्ट आई रिपोर्ट पोस्ट थमजरे फेज 1 दा फेज 2 दा लेसी Petrapool West Bengal da India Bangladesh da number 2 the More Manipur India Myanmar hai almost 136 crore ne another 172 ne smile da integrated chok mayam dauri ba akhui da le integrated check post ai su salaga ye handak su thai masa mayam ai Burma de halaga next day da More sale Thailand ki mayam chatning ne ta yaw bi ho Manipur Chamber of Commerce ne sponsor do ni na yaw do ya da chale adu su integrated check post pibam do adum kain le adu di akhui ne yeng dori si गवर्नमेंट की पॉलिटिकल की एनी सिविल सोसाइटी मसी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट मैम संग लौमीनरगा अमतंग तुना लोइसलगा अखोई ट्रेड से हौद्रगदी अखोई सुम सोथादना लेरनी मालेम की इसम चमना हारबदा थिंगबदी यारो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी निना मालेम से टोटली हुजिकदी फ्री वर्ल्ड नि फ्री ट्रेड ने अखोई से सुम थिंग दारगदी थिंगौरिबा जगह से दाग ओने लेहौरनी थिंगोइदबा जगह दी होरेस मिजोराम चखिबे याई होरेस अमदा चखिबे याई अदुन मरम ओरगा अखोई मणिपुर प्रजा सिंगदा आइना एक्नॉलेज खंगनजनिंगबदी बन ब्लॉकेड नुसिनदबा जात बिजात पुनमक्से कौथोगा अखोई अमतंगदी हाइबा चांगे अमतंग तौसेबा मसिदा इरांग गोखिनी अखोई इकोनॉमी दे डेवलप तौरगदी अखोई हाइबा खना चेन सुलोइ तोखिनेबा अदुना मरम ओरगा मतम खरदंग खांगमिनरगा अखोई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अदुगा मोरे इम्फाल रूट इम्फाल गुवाहाटी रूट से अमतंग क्लीन ओइना लेरगदी अखोई मणिपुर प्रजा से सुसुदना नुंगाइने हाइबगी वखलोने अदुगा अनिसुबदा
again I thank you Mr. KB Singh KB Enterprises magi connectivity na koi business ta am enhance tawe pada moi harada ai si mapan si Myanmar si many times ai 5-6 times time chale ado chatlaga su do gi makha da chat am problem ma phat jo hum rek chat khare akoi na monthly da langno hoina da yangon da langno da just we fly to Kolkata again visa loroga mu Bangkok sakani because Kolkata yangon di flight jam leite ba leitabna maram again akoi so nong paisa laga doine aduna business dog je harga visa gi problem connectivity wala gadi kamai dongni aduna akoi di I am giving again thanks to KB Enterprises yang mengaji jotinna yang mek singna ko gi long vision gi report tu mathambi bani manipur ta singna kan da ko gi prepare to di ready oi daga di mai benefit to di amant ga mana logi ba si soidra bani ado maski ko gi manipur da yamna sauna khudung sabal lek bese ko na prepare to se thengam su thengam no si war footing da hoba mathau tare ha baduni thambi pose tawon ke bi matang jamu laksani si yes ko gi charter flight si sangai festival manung da kano tore ado masi kitang masing se ko gi sahi mada tha among gi amamong gumbagi hakut pa yabagi possibility later bra adu masta koi kari problem le masta government of India government of Myanmar gi problem na kari no ram je khon sum khazam tamda Myanmar gi mising sina Manipur lak pa yam pamung do male Manipur gi mina su Myanmar da sap yam pamung do male masi gi post oithok pagi chance later kasi othok pagi chance si yam le adu bo khona private amo oina to mo tamda masi yam expensive we ba the price of program of one of the 35-40 lakhs is something price ani the katang pa no no sida that's was the when ticketing na the masi cover to ngam ponte suppose 20% bobo ticket cover to usi apna wa masi both side gi khona passenger se su thi ba ta amne masi passenger thi na ba hona ba kanda madu gi publicity adu da haiba mayam am khak su sangmni da khona sangai festival gi manung sida khona khudong sa ba am khak dang di low wa ne adu tham da ani rak na tra hum lok pai ba se khona horapatadi akhona hek paru matamdadi paisa se yamna mangada amakha lei haitare ko ya thaduna masi government ge side gi ko este government taga hoi inda government ge side gi moina sponsor towa degi moina air india na masi namdana hodana thamda anirak raga humlak masi initiative loroga paisragadi akhoi private entrepreneur sing sinadi to matamda masi yamna paisa yamna mangme masi ngamda ja akhon hojik pai bu su hoi Manipur government gi matheng na khara support toroga pai one ai thana di pai ngam ponte Tamu ki maru na Manipur government amusu India government ta mas approach to ba ba lambi di leita approach to ba ya masi approach akhona matam sana akhona direct to di khara di akhona madu khara wat ba jam kuina sanga da ba ja khoi government na direct approach to ga masi khang di thune na khale akhoi sabot harmada khoi Narendra Modi khoi prime minister na so yamna ek policy connectivity na mara Myanmar kai da China Japan chalaga tol myam se sigi khudong sa ba si khoi na masi lohba thoe ba adu na traga de khudong sa ba se sabot ek policy na Narendra Modi da Myanmar chalaga na traga China Japan chalaga ngi ma se connectivity yaw traga di kaman adu khoi si Manipur se khoi international airport Imphal international airport ole adu ga di masi akhoi ek policy matung ina border amu oina masi akhoi connectivity hub amu oi bai se masi akhoi Manipur government akhoi praja mayam no kan pesa piraga de masi kadogi oi don okay tamu okron ahoji haisi akhoi state government musu Manipur praja mayam na yam kan initiative amal laroga di taksal ga di masi kan to guni habani natraga di akhoi yong no yobi kol ga manung da haw di leire ana tawbot mai to na khudong sab diam leire du khudong sab do khudong sab de khudong sab am khadang su asol akhoi da asol ka di ko bu gina tab asol ka di su mona lak pe abi khudong sab si mayam am khole tamna har da khoi gi Myanmar gi di moi di akhoi gi gaya hai se boda gaya hai se moi di akhoi haj ka no gum akhoi na bina pon sapon moi di gaya da amtang yojara di na maka gum pilgrim moi masi amtang yojara di moi hek pokpagi mahya le na khali banga tane ba not only the Myanmar si China ba Japan je loina bakse sigi dagi akhoi gi bodagya da lapong atane ba alo khodi connectivity si hon bani na thot mandale na traga yangon dagi moina pai ba si su moi je koina charter flight ta Bangkok no tawdana pai ro ne ja khoi nakraba mandale gi mi se chapa batam da yangon da musa kan yangon dagi mu Bangkok Kolkata da gya pai ne ba ado khoi na mandale dagi Imphal paraga Imphal dagi gaya si khoi di yam tin nakre Imphal Kolkata Imphal ai de price myam rem ne ba si no da khoi na masi gi tourist flow myam pasilak ko ya khoi Imphal da tasawram pa Guwahati tasawai ai ko jas moi gi pilgrimage ga da purak pada da khoi da all khoi Manipur se one night am khathang le matam da khoi gi state gi benefit oi dur ne ba se amasi horak pada di moi gi mi yam na lakte tong de hai ba gi khoi na me pai ba di yai adu masi lep to na sum to ra ga di
मसीदा यामना फबा कनेक्टिविटी अम खग लेरे हारगदी जस्ट मोइददी $100 $50 हैबसे यामना वैल्यू लेबा मधु खिदंग मोइदा पाइबा दुगी मोइना चलिबा एक्सपेंडिचर दुगी खोना खिदंग तारा पिगी मतमदा को मसी सोना कनगी लंबी सिदा खोय लोइनमक लाकदरिमने पदम खर लेरगदी खोय लैंड रूट सु फ्री ओइरानी लैंड रूट प्लस अखोयगी एयर सी अनि सी पा मतमदा जस्ट लोइनबक एनी म्यांमार खदा नतना हजिक म्यांमार दा हजिक मंदलेदा यांगुंदा लाइबसे 4-5 मिलियन योगरबने सही अहम मरीसीदा अदुगी पॉइंट खरा खदंग मसीगी अखोयगी बॉर्डर से थ्रू सी लाजलप मतमदा अखोय क्याम थिन बेनिफिट ओइगन सेन हाका द मणिपुर अखोय अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम द इकोनॉमी की प्रॉब्लम से इवन सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी दुम ओइगनी हबनी मधु खतंग द होटल द फूडिंग एंड लॉजिंग अदगी अखोय टूर्स एंड ट्रैवल्स अदगी टूर गाइड मयाम खक तो मयाम खक तो पिरक दु कैनो मसी लेपतना लाकदब पोनिना मसीगी कनोसी अखोय मणिपुर सरकार नत्रग मरी लेनबो अथॉरिटी सु हेन अकनबा मियंग संगगदी मसी मणिपुर की डेवलप तो कांदा याम अचौबा अखोयगी कैनोमा bulk of the kanosi अखोई रोल से लौगनी है वफम तमोन थम्बीसी याम नुआजे मतंग साइड ब्रेक मलौजगे ब्रेक की मतंग अखोई थुना जनके इम्पैक्ट टीवी की मनुह होना मियंग तादम लेबियु Admissions open. Greenwood School, Lalambung Makong, Rims Road. Admission is going on for classes pre-nursery to class 8. Special features: well-equipped classroom, library and audio and visuals, free computer classes, games and sports, dance and music, yoga. Admissions fees, monthly fees, textbooks and notebooks free for AY and BPL students. Transport facility. For more details, please contact Greenwood School, Lalambung Makong, Rims Road or contact 9862 284561. ब्रेक की मतुंग द बियंग ताबी पुनम पो अमखन तराम ओक्सिरी जोतिन तक खंजनिंगसी यस हौजी अखोई तम कुंज बिहारीना अखोई कनेक्टिविटी सिगी थ्रू खक्तंगदा अखोई मणिपुर कानब मयाम लोकप याब खुदुंग सब मयाम खक ओरक याबगी मदुन इकोनॉमी दा अबदगी तुंग द करी द मयाम खक थंबी करे अदो हौजी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू द मुक लाका द मदुसु बिजनेस के सरुक्ति सरुक मनी अदो BCIM गी कार्य नि रक पांग थोक रहन द कब थारगा अदो इकोनॉमिक समिट अमसु सेंगु द सरुक या बिरु हारे अदो हतकी सेंगु द सरुक या बिरु ब इकोनॉमिक समिट से मसिगी मरु एब थीम से कइनो अदो मसिगी यारो कांदा अखोइना मणिपुर द लेबा मयाम सिंगसिना एंटरप्रेन्योर सेंगप मतम द डेवलप तो मतम द अखोइना लोक याब एरिया खैसे करी करी दनो China di economy war ne moin tawri se chou ba example hairba akhui $1 trillion pai ba kangu singna business ki opening se local entrepreneur thi kodam moin hairba moina laiba lambel se aeroplane da ngak da business to budi yaroi jahaz ngak da business to budi yaroi akhui land route overland da kar moi kodam moin hairba ship ta lak pa po da se consignment to mutam da almost 3 months 90 days ki ta de adu हारिब कंटेनर मचा मचा से ट्रक वे दा लोरी दा लागता रगदी कनागुम मी मिना तन गुंथ्रा गी चाम गी तबुदी थाउ ngai tar गदी बिजनेस सिप ताबने बिकॉज ऑफ एंगो कोगी बैंक तगी लोन लग दोइने थाउ ngai tar थाउ इंटरेस्ट मांग दोइने अदुन मरम मोरगा मोइना करी थे के दा ओवरलैंड रूट से सी एम दा कार वे हैबने अदुना होजिक येंगो बा कोई बु कौरी सिदी एग्जांपल इन हाय का वेरी इंपोर्टेंट गनो जॉन 15 की बीसीआई की मीटिंग से केनो दा मोइ ओवरलैंड ला आले कोई मखा दा चले कोई मोरे दे फगदल चली ने चाइना तन कमाई चल के है कांदा म्यांमार मंथली यौरे अखोई कालिमी नो फ्लाइट ऑफ पायरे मंथली दगी अमु अखोई नो सी मे नो चान चली ने अखोई रुइली तान जंग चंगन दे बिकॉज के मोगी इमिग्रेशन दा दुगी वेबसाइट की वेब पेज याउ दे इंडियन न चंगवा बि अलाउ तौ दे बिकॉज डिप्लोमेटिकली याद बनिना अदुबो मोगी गवर्नमेंट न इनिशिएटिव लौबदगी बीजिंग न्यू दिल्ली फाउ फाउंडर अखोई चंगल ले खुदक ईमेल थारगा अखोई पासपोर्ट ओइ थारगा चंगो स्पेशल केस ने आदना अदुना बक्सान की मोगी फॉरेन सेक्रेटरी ना कोई ओक्तना तौरगा माइ तौरना कोई कुनमिंग बक्सान सेंगदुदा रोय द कोई बीसीआई की मीटिंग से आउन इंडिया बांग्लादेश म्यांमार अखोई कंट्री मरी अद मोगी पॉलिसी दे अतै गरम नते नॉर्थ ईस्ट लेरिबा मियोय सिंग से पर्टिकुलरली मोय अखोई ने दरकार होइस सिगे जगह से सी फौदो चत्रगदि सी जगह से तुम दाग ओरे लेरे अदुना सी मोय मुन्न खांगे मोय हांगी जे क्वेश्चन जे मोरे कमाई तरुगे इनी थाईलैंड की बिजनेसमैन हांगे मोरे कमाई तरुगे हाइबगी क्वेश्चन जिना आई नाकोंग सिंग जाय रे तसेंना है ऑलमोस्ट एम्बेसी लाइब खुदिमको सी लंबी से करी फिल्म लैदुरगे ता हंग अद कोई खुंबम खंग्रे अदुना मरम ओरगा कोइने येंगदो मियंग दि बिजनेस हाइबसिना कमाई दोगे दा कंट्री मगी चुबली शासन अम लाखदोइने पॉलिटिक्स बो ओरसु अम बोरसु बिजनेस के ट्रांजैक्शन लैतरगदि उपाय लेते
मरम अदना खोइने यंगदा मियंगसी लाइबा थाईलैंड लोमदगी लाइबा मेसोल लोमदगी लाइबा दगी सोमनाखंदगी रुइली दगी लाइबा पोर्ट मैमसी याम ह्यूज ट्रांजैक्शन ने बदौरिसी अदुना कमाई दोगी इंडिया का कोई नोटिस मी यांग रपोनी नोटिस ले स्टेट तरे निपाने अदो इंडिया के अतोप सेक्शन जी याउदरगसु नोटिस का अदुगा म्यांमार थाईलैंड चाइना सिगा ट्रेड तौबदसु दुम सैटिस्फाई होइनेबा अदुना मरम ओइरगा हुजिक लाग मियंगसिददी मणिपुर की प्रजा मोइना मणिपुर द लेबा बिजनेसमैन बिजनेस पामजबे मियोय मोइना कोइना हाइनिगिदी राजनीति दौरीबे मियोयसिंगसु ब्यूरोक्रेटसिंगसु सोमल खितंग फोकस तौबिरगा हुजिक हारिबे मी मयाम दुगा पुल्लगा लागदी अखोइ सोइ सोइदना जाखटबो ओइगने हाबने अदुना तरदी कनेक्टिविटी से साइगी तो एरोप्लेन द जहाज गाक तौ नत्ते हुजिक थिरे जे एग्जांपल हंदा कहिना चरुबसी अखोइगी संगाई फेस्टिवल मनु चलुबसी यांगोन मंडले ने यांगोन मंडले द लाइसिदी रिसेंटली अखोइ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में G2G हाय मोइगी मरोंदा G2G सी म्यांमार गवर्नमेंट गा दु इंडिया गवर्नमेंट गा अखोइ केनो से बिन एंड पल्सेस से इंपोर्ट तौना बसी एग्रीमेंट साइन तौनरे अदुगा तौदुरी बसी इंडिया जिदी अखोइगी लेरिबा पॉपुलेशन जिना चानबदा कोई पोथोक लेजिदेबा मिगो लेबा गातो ओइलेरमे अखोइजु तिजलौरगा खांगबने अखोइ कनाडा दे ले ऑस्ट्रेलिया दे ले इवन यूएस गे ले मयाम लेरिबा अदु बिन एंड पल्सेस से मरोइना चाइना म्यांमार दी मनोना यामबा माय जियोग्राफिकल लोकेशन चाव मिसिंग याम जदबनि मो लेमे प्रोडक्शन याम जामे अदुना मरम मो चाइना दे योली थाईलैंड दे योली अतोप अतोप कंट्री वेस्टर्न कंट्री से योले अदुना हुजिकटी इंडिया सु भाप तारकना एसमसिदी इनक नक म्यांमार दगी लेबा फैना हाइदना माय तौदना कनोने एक G2G एग्रीमेंट साइन तौन मतुंगदा हुजिक आइ जरुसे यू ओन सांगना अखोइगी गोल्डन गेट फाइदे चाव एक्सपोर्टर अमख उनरुबने अद मोय याय एक्सेप्ट तौवे अदुगा प्राइसिंग जे यंगना मतमदा हुजिक एग्जांपल है इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी जे म्यांमार गवर्नमेंट की पॉलिसी जे श्रीलंका से ऑक्सले कोलंबो बिजाक यांगोन जहाज म चेन बा होदोरे अदु कई युमी दो खजिगी बिन पल्सेस अदु इंडिया दे करी लेबी आई स्माइ दौदना अदु बिजाक दगी हवाई सिंवाई दो लागा इंफाल जौनो होनो द कॉस्टिंग इज वेरी हाई अदु कोस्ट ट्रांसपोर्ट कोस्ट वे नै रेबा नैना कांदा हुजिक कोस्ट ये कांदा इंफाल यो कांदा दी कोस्ट ये खोइना बिजाक ते लेरुबदी इंफाल द तुंबदुना हेना कोई नॉर्थ ईस्ट इवन गुवाहाटी इवन सिलीगुड़ी साइबो कोई योन याने प्राइसिंग ये मतमदा अदु प्राइसिंग दी कोई बिजनेस के दी कोनोने प्राइसिंग दे यंग देना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कमाई दोई कदी क्वालिटी कमाई दोई बेस्ट क्वालिटी मोय पुथोइ से अदवाइ तौदना कोई हान हुजिक हान की नो सी चलु बखोंगसे से दुम मपुंग फाइना लौवी अदु इंफॉर्मेशन जो फजना फंगे अदु नंबर 2 दा अखोइना यंग से आईदी इसाना स्टील बिजनेस दो बरिना अखोइ कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिंग जे येंग मतमदा गुड क्वालिटी फंगे अदु प्लस प्राइसिंग जे यंगे प्राइसिंग कान इज वेरी गुड अदुना अखोइगी हुजिक लेरिबा आइने हाइनिंगिदि मणिपुर दा फंगिबा हुजिक लेरिबा पोटसी एक मंडले द फंगिबा यांगोन दा लेरिबा पोटसी गे येंग रुम बतंदी प्राइस इज वेरी डिफरेंट वेरी ह्यूज वेरी डिफरेंट अदुना ओइबनिना सिगी लंबे जे हांगतो अखोइ अखोइना बिजनेस तौरगा आई तोना कानागदम नते होल मणिपुर दा लेबा प्रजा सिंग लोइ काना भया बंगा तने अदु सिगी अपॉर्चुनिटी जे अमदो हांदोक पिरगदी अखोइगी लेहोरिबा तुंगदा लाखतो मिरोल के काना हुबि आइदना को मदु हांदोक पिदम दरगदी मदु अखोइ जसे नायदा सिबोंग अमदो मानदिन खले अदु योना ओपनिंग ने कोइना यंग ये जोतिना अखोइगी मीटिंग से याम साना अखोइगी पोस्ट से उरपा सी तसिना ngasi impact ki through the manung ki through the prajam yam the pibi ba message yam phajwa message ne even manipur government ki koi phomnai ba sing sin uru do pot ngak ni vincent pulses to even manipur central kanda north east akoi ri karbar to ba yai bani hoji atopa india ge atopa saruk sing ki lei pot gi hena ta na phang yai bani akoi na mu yom ba yai bani adamai ta construction material sin no mono gi sang da ya da posam ore masi pot di mu loi phang yai bani asi akoi gi kaisu lap lam na te ha bani masim ko khutong sa ba si lobui khutong sa si lobui mang han gan hobdi tambi matang sa mu laksan si malem gi oina kwai sang ba ugi thong ne long ne bo 1.2 km thickness hai ba akogi u bend lek hai se masi gi si mi su yam sange kamai thoi masi ko je moi se kari wa khan gi sa gi jan yam sang sai ju ta seng de kana ne Myanmar gi ni thong pa lam hai ta re ko moi aba hai tai akoi na awa hai se sigi konung wi mo phom ne ko si yo kangla pa kan lai ga thang ga par ka sem je si lai wai moi ju sak man na sem me oh matam ning thong pa ling da akoi gi landar ko da kari da yam line chang ngam da ma ada उजिकी थोंग से ख्वाइदिंग इसी कोई बार याउदो कनोदी थोंग दे दुम सांग ना लेरगा 1.2 किलोमीटर से सांग है आदे बार याउदना thousands of people से अदुम बांचा त चले अदुम चखिबा हलकपा चखिबा अखोइ दे कीदना मयाइ बुदी यरक्त्रे को अरे संबुदी अखोइ मरते कना को खरदी अदुम यामना एडवेंचरस होय कामुदी चंगमुदी चंगी अखोइ चंगलक्त्रे अदु लाइबदी थोंग दु येंगो खक्ता तालिबो बिसाजे अरे मोगिना पैसा खुतान नुआरी से अदु चंगबगी पैसा दु लौबदु नते अदाय द बिजनेस तो बुदु पैसा दु ने
제 상하이 페스티벌 등랑 루싱고 상하이 페스티벌기 아코이보다 동안 비즈니스 매am 행긴나 오토리쇼기 아디 호텔기 아테 요음바스마나 모이서 아두기 포토리 행부도나 떠호에버 아나 마두기 통도 모이 이나콘 바마나 사기브나 아이 디테일 디 심파포드레 모이 아초바 비즈니스맨 구마마나 마기 포켓에 부토가 이코이코이 드링에다 사이 크르기 마망 하이타레 사이 삼선이 사이 켜기 해노네 아그 호지복다 마빵한 양간나 미 리싱놈도 동도 그슈 동도나 dumle hori thongdo yam nuai ba phajaba pot lama haibu oi khoi sidasu siemaga di thokada pot adum leite budinate khoi no du tawdo ba ade ngasai mapung da lakchaning di ngasai connectivity yam thambi do connectivity si yaudra di se hojik thongdu yang ger gaso connectivity yaudra da khoi ufang oi doine ade hojik khoi na tumu phar sa targa di madugi immigration da khoi na visa longno hona da thaba moi doine kolkata chalraga lawrugi pot adegi ngasai flight ki da kanda aina rengun da natraga mandale sa ki hai kan da bangkok yorubi wari lai aduna khoi da very costly wara ga de chaning ngak te hoji bangkok se imphal to bangkok pai da kolkata pai ri ni kolkata de older imphal li pai bi yar ga de khoi wa nu hai li da hoji mandale ji 145 minute kumba kya 1.45 da punga minute punga dum change yamna pulambi ne अदुरगदी साउथ ईस्ट एशिया लोई लाग संगिदने अदगी इमिग्रेशन दे मो कोलकाता दा इमिग्रेशन की चंग कंदा कोइदा वेरी लॉन्ग क्यू थेनदने सी तोरगदी यम तेदुनी दना अदगी असोंदसु मंदले की ददी ऑलमोस्ट अखोइ सिगे यम खेना आई ngरang मक आई मरो पांगिंग खरा वरी पुलिस ऑफिसर सिंग वरी सा दो हारमनी मखोइ की दी वंस एक्सपीरियंस चेक तो बिदुन अदु तो लोरे मरंदी लोइन थाजनब लेय अखोइना many times I quite the frisking and checking do ana hurdle ma haigadra I want the kuloij handabo nuai the polum bawle I begis hapsang raga luggage masa masa kai kai no khara pajer budu ngai ta thangdo hang do polum yawri adu yawandre even hala bog de khoi di sidit extra yang I khoi moi de sangbada moi check do do I khoi isai yum changger kanda amon check do ana sigi pot akhoi de nuai handaba immigration ji sahi mongda sangai festival la kan da amung tang thabuk do ni na moi ju hindi oi da ba thabuk do yang khuloi da ba thengne ye ba ana sima ko se lehen da ba changi adu ga sai business ki pola kan da jotina thambi ba pension bills ki mathak ta se thailand ki cement hai tare good quality ni india da phangi si de hen ba phai hai ana mamandi below 2000 200 ta per bag phangi hai do kana even tumu bawda pasani gai da pusal puya boi po ni moi haise adigi tonga po me amale gi garments yam pai piron best quality ni mo so lai si adigi footwear sing adum phangi thailand khong hai ni phawda di sports wear si amana thailand do loi la ko ni sigi posing gi road transport por agati khaiyen mo kana do ne adaga mandali bhakti well prepare ne mandiri de ate ate tagi ba fun loi goi prepare ni aduga india na matiang pangi ba tumu de gina kalewa bo ki marakse sine ba so problem le aduga india manunga anu sigi posi semo ga man thari tamo sigi tambu du kalewa ki problem se lai roi le khoi indo myanmar friendship road che khoi ministry of home affairs na jik se external affairs ne approve da ore almost 69 bridges le okay isa jo many times lanjar ore ka thong phuma panje jik che huge crore ma thadar usi tender ta udna usi che engineering procurement ta uriba ada to basi kha thengmal le even ai samak po moi to baudi dai message bi email nam thajal adon indiana pai re area ji prepare to driba adigi sigi ji well prepare to re khala si moi rongi tumu bongla se la kan da akhoi sigi loksaw ki thongom le hori na india ron sai ko gi ri se sisu prepare to diu adigi technopol gi mate khara ji ninghai do prepare to diu ana asona ke po thajal ju pusel bugam driba adigi sai makong to panbi gi icp do akoi tha mani ma na ko yeng ore akoi tim ma chala yeng the engineer su le hode thabuk su su moi amani khatang le hoi thikadar thi phangde ari layu phawada gi police officer sing khara mateng bangbi akoi gi makhoi na namner telephone number to no wari sana jare ari thikadar dong to unaraga paw du isalu boda one sided oraga akoi na mangi isal su noi te na nangi je view kita hapo do hoi bog do kana tawdriba aduga by december po to pi ni ai akoi photograph lai December do koi mathangi chahi gira handa gira di hangdi hangdre mo ya hodi kumsi gi December male do thajadi lo sengga do mande ICP do lo chalaga di sai thambiri ba koi hurdle me ama khutiang thabi da technopal da or
somewhere police na de customs na ngai de pai ro ba ICP de pulap changchang la pulap amudra se dok thok ga my destination yo godong le ana sigi area India rong side ki wali se si aina khanja ba da chin da di ek esar ga thawak de su dok do hai de dam hai ba ana thawak de taw dram ni na akhoi na ma sigi kana ba si lau si phanam hai ro ba da pak ti lau ya do man de man de ga da si da phaw ga lak dra ga de akhoi si lau ya ro sida phaw lak pai si akhoi kholau su change are nga sai kb na thambi ki flight ki du da aina supplement khitang taw janing ba da Guwahati Imphal Mandalay flight ko malay ba Guwahati ki passenger khara ma lo ba Imphal khara lo ba adu warga di akhoi de khitang ya bra adu ya ba hi civil aviation ministry da adigi external affairs ministry da madu approval lo chang mani na state government na madu karai bo in ngam ga de ngam mo de ha du di hai bi ding because Imphal Mandalay pa the 1 hour 45 minutes to watch ani se sang ge hoji akhoi Imphal to Mandalay direct si route select ba moi DGC gi we civil security da ko aga talom na ko wi pung amo kha ni sang ne ba sikar ba sigi routing si hoji sem no ba sona kan gi su mayam su tha khre ala me ma go meng gi su aya ba ngai ra tai si yar ga de khoi na 45 1 hour gi munung ki da yam thur yau ne ba adu ga de akhoi na hoji charter oi na wai ba khoi pung do wai ni na sil magi ka ro fly hour si tesel ga di charter ju okay la ju khong ga ni mi khudin bak si yang hong no ju han mangam bagi am khol ane ba si mathang mathang kai ro ne si semak ka du si akhoi da price kwa sai mari dal thana thana na par ku du gi mahi ne ba oh masi gi ro si da fly kari pai khre hai bi boi da boi su khara am khan ne da na hon da thi jali ba Imphal si international airport am ora si international airport si kyam ta Imphal Mandalay sai gu ding pai adu si gi ro ting si hoi na ko ka talom da lai bo po se Imphal de na Mandalay ko direct am route am sem ba da ka le hai ba se price pai ko si na mathang la ka duri ne ba si param da di boi na su hoi da moi ge discuss ta wo da kai su yaw ro ba ana masi mathang development okay habdi ahau om nai khamni na development ki pot ri tak pasu tak dum lai habdi ataw matang jam khangjani se akhogi rail route ka akhogi lane route ka se akhogi Imphal to Mandalay gi bus service ka ide hai kre masi ki kop to bo hodri ji phawda dagi akoi trans ki akhogi railway gi line su lai khamni du to de masi once yam thuna lai khai di akoi manipur da kada bi sang se kada phau lai gi ding khali masi lane route sima yar ga di adu mate he na akoi yam kara ko dun sai akoi da tamu da gi na Mandalay boksa pase akoi na 14 hours se sang e bo se ta ko ko na hol ko ne si sapa matam si da ma si lambi su yam ka na phawi ta hoji khar ne phar ma si lambi si na phar ga de ko na 7-8 hours da na ma si ko na jamu ngam de na hoji na hoji hai bi khre ko ge Imphal Mandalay gi bus yangon Thailand si yor ne ha si ado hoji phok se si da di adum panga hai ba ma si kano ase bo na de hoji phok se tong dri ba ado Myanmar gi mi se Manipur rom da thorok pa da Bailen da hoji aya bom de pi de ba samna haram da handak su अखोगे मेमार की मी मैम टूरिस्ट मैम मोई मी निफू मुसे मखादा लाकने तौरमने मोई ऑफिशियल ओइबा डेलीगेट सीएम गुम खरा मोई निपांग खक थादोकपुनतना मेमा गवर्नमेंट लोई हलन की को सिविलियन खैसे अदुना ताकबदी मसिगी केनोसे अखोना वन हाइदे खदा अखोना इफाल दगी सोगना सखिबदु खदंग इदा गवर्नमेंट सि याहनबुवानी मेमार की मी खैदे सोगंदा थोरकपदी याहनजे होजि होजि की ओइना फ्लाइट पाइप दे नोजिना पाइप मखागे मोई परमिशन से होजि फाव although the bilateral relationship ta kaino yana ba khoi adu di hairaga akhoi mi sango di haiba ado moi rogi mi di la loi haiba orga di ma si problem mo chole adi another problem amna hadak se Chinese delegate ko tour operator ari cultural through businessman si mayam se yorga mi ni fu se akhoi na porke na si tawja bane ado si last hour bhoba mo India government ya bi di ba hana ra khoi atai atokpa ko security ki kari kra ge home ministry gi khoi kesu khana tourism side la jabni da khoi na tourist map se la ke hai ba sida athing ba amuk khakti sam kaji khra gi khan thing badi le ba sida khadan nungai ta badi fauli fawi ala masi se tung da thok ta ba khoi highest level da address to bo ma thok ta ba tai masi yamna I ba yamna masi khoi da mayamang da khoi adum khangan ba am khak change khoi da mayam da khangan ra ga di masi karam su kawai ba dona khoi gi editor hoi gupsina masi I ba yamna thi I bang khok ta ka le cha khoi Manipur sai da I ba ta ya ohen ba ya ohen ba ta mayam asi kari gi no hai bi kan khoi na de song ka ek policy di hai asong ga border country da le ba mi si changak pa ya di hai ba orga di thong gi laga di khoi na tourism si ka ba na sagol ka supplement kitang taro ka sage immigration point ani se amana Myanmar ga India gi anima functional loi do ne khoi lu ri so le gi su functional loi do ba so ji functional loi do ba
फंक्शन होइद्रमनिना मोइबो आइडेंटिफाई तौबा अदगी मदु परमिशन पीबगी पोल अमा प्रॉब्लम होइरि अदुगी एरिया दुदनी अखोगी संगदो ग्यांग हिदे वारिसे अन इमिग्रेशन पॉइंट अनिसी बोट मेमर अंडा कनोसे हजिक मेमर की कना तुमुगी गेट हाइगद्रा कनो दे लेरिबा इमिग्रेशन ऑफिस ने ओनली गाड़ी चंगोई कई परमिशन पीबदना तना याम कन दंगम देबो तसेना अखोइना मंडले बो सगेगदी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर दमो अखोइ परमिशन लबम चंगीबा मंडले बोगी अखोइ तुमु चलगा मोइ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मा फामीबा अदि परमिशन लबम चंगी अदु लर कान चंगी अदोइनेबा ओके अदो अननेसेसरी रिस्क लौदनबा अखोइ इंडिया सु म्यांमार दा यामना फबरी सु लेने दगा यामना क्लोज होइसु खंजबरिना मसे अखोइगी पॉलिटिकल लीडर्स सिंगसना फजना मसे कन्विंस रौगदी मसे यागने हबगी थाजबदी अद लोरिसे कनलेदा क्लोज रिलेशन है सी दरा थमोय दरा है दुनिया थमोय दे लेरगदी सी दु यावदुसु याय थमोय दे लेतबा माले थबक तौदा सी दे लेबा माल हेबा सी दे लेबा माले अदना थमोय दा क्लोज रिलेशन अमा सेंगोपम चांगी अदुबु लेरगदी फाउननी हजिक सिजगुम्बा हॉस्पिटल खरदा म्यांमार मसा खर लायंग लाएबा अदु मणिपुर पुलिस ना स्पेशल परमिशन हम पीरे चलमबगी पोनेबा इमिग्रेशन के थ्रू गम ते यावदेबा अखोय ऑफिशियल अनऑफिशियल लेदो असागे अमगे मेमा गो बेदु से मुदो याबा यावला पोरते नते ऑफिशियल अनऑफिशियल है जिनी ऑफिशियल ने दि मेमा दि लाइदि खंबा अनऑफिशियल चलहनबनेबा अन सिगी पोसी अखोय दे मेडिकल टूरिज्म यारेनी नद्रा अते अते सेक्टर क्या टूरिज्म से लोई यारकदोइनेबा अदुबो इमिग्रेशन पॉइंट एनजी हुजिबोगदा गवर्नमेंट एनजीना ऑनेस्टली थबक तौदबनिना अखोय हुजिबोगती डिफिकल्टीज लरी फर्स्ट अखोय की अपील तौजनिंगबदी इमिग्रेशन पॉइंट एनजी हुजि केबिन सु थंबिरे इबो चांगे दो अखोय इबो सु यहन जरके इमिग्रेशन पॉइंट एनजी एक्टिव होहनबम चांगे मानदि चखिकांदा इमिग्रेशन लोइनमक चेक तौदोइनेबा मीसी मागी रेकॉर्ड करिनो कमाइन तौबुनो चंगबा याबा मीब्रा क्रिमिनल केस सेनाब्रा हाइबना चिंगबजे इमिग्रेशन पॉइंट लोइ चेक तौदोइनेबा सिगी फैसिलिटी जी बोथ कंट्रीज की बॉर्डर पॉइंट अनिसिदा थंबिरगदी पीपल सिंगिना नुआइने थालेंग मेमा के मरीदी होसि याप थिन फगरे मोगी लैंड किनोसे होसे मुसिमे शॉट रोमदगी होसि वीजा ऑन अराइवल से जस्ट लैंड इंटिटी चंगागा खुदकता मोय बॉर्डर द वीजा ऑन अराइवल से अगस्त के हौगिबा अगस्त के तांग 1 दगी मोसे बॉर्डर अहुम दा मरी दा मोसे लोइन बक याग्रेबा अदु अखोय सब बाय मरु उरिबा एगिस पुलिस सोफदा तौरिबसिददी होसि अदुगी फैसिलिटी सजन किलोमीटर तौजगे आई एसेस तौजगे जिकी कनोने जिकी दमो इबिबु कान जागरोने इंडिया म्यांमार और इंडिया थाईलैंड और इंडिया चाइना और इंडिया चाइना से डिप्लोमेटिकली कितंग फते हंदक लाख 37 कंट्री 36 कंट्री इनवाइट हो 35 ने यारे से वन कंट्री दो अखोय चीफ सेक्रेटरी अगेन रिमाइंड तो मुदा करे है अखोय पीरी कंट्री सिंग या बेरबने तै दी अना तुम कुमखिदरे फजना को नंबर 2 कनोने ट्रस्ट डिफिसिट अंग लेये म्यांमार इंडिया जो आइना आइगी वहाइने सिना ट्रस्ट डिफिसिट आइसे कइनो द इमिग्रेशन जी की मतंग से तमसाइ दबने अखोय न चंगी जे आई लाइफ टाइम 3 टाइम्स कुम छोरे मोरे दे चंगा सुम तो कंट्री फादो चलिसे अदा साइसम जबसी गयो किबो अखोने वीजा से लौरनी कंसुल जने एम्बेसी दगी वीजा से पिरानी वीजा से बिसी वीजा से नबे याब नतेबो कोई मोरे चंगे है स्पेशल परमिशन नेपिडो दे लौने नेपिडो दगी दैट इज कॉल्ड अथराइजेशन लेटर नेबा सिगी अथराइजेशन लेटर से इंगों दसु लई आई कॉपी ने उलन उटपने न कमाई चंगी नो मिजिंग याम हंगेबा अथराइजेशन जे नेपिडो दे लवी अदा कोई मी अहुम मरी पुंजल लगदी सु याम नते ऑलमोस्ट पॉलिसिंग अनि हुई वारी ने तो इतोम दगा चलगा दिल पॉलिसिंग अनि हुम चंगे तो बुदबो अथराइजेशन जे पाइरगा कदोगी बु मोगी टूरिस्ट की मीमा गाइड में यार चटकदबने गायब दब यादब अदु इतारगदे आई क्वेश्चन से बिजनेस तौजे हाय तारगदे आई मेनी टाइम्स मोई कंसुल जनरल हायबा कंसुल जनरल से मणिपुर दसु याम तोइना लामी अदुगा तेन आई गसु अदुम पाउ फाउने अखोई इंडिया की नंदकुमार अखोई जुदुम पाउने बिपिल नोने तो आई हाइजर खबसिदा कंसुल जनरल से चाउ छु होइसे सिगी नुपा दा आई हाय बिजनेस तौजे नंग इम्फाल दसु लाय बिजनेस तौजे न सो कमाइन बिजनेस तौदुनो हाय अखोन आई वीजा लौरे आई से चंगो याददी कमाय बिजनेस दो अदुना दैट्स यू राइट टू नेपिडो नो इन इंडिया का कोई बिजनेस तौदी हाय तारगदी सिगी पोछि टोटली ओपन तौरो अखोई बु फ्री मूवमेंट लेतरगदी कमाय बिजनेस तौदुनो कोई इज नेगेटिव आइटम दा अखोई बिजनेस तौबुदु रेस्ट्रिक्शन थंबे याय अदुगा पॉजिटिव आइटम मयाम ले हुजि नॉर्मल ट्रेड ओइरे हानगी बार्टर सिस्टम द नत्रेबो हानगी बॉर्डर ट्रेड तो नत्रेबो इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड नॉर्मल ट्रेड नेबो नॉर्मल ट्रेड से डिक्लेयर दौरो मिना हुजिकती नेगेटिव आइटम नोंमै ड्रग नतना तै दिलो यारबनेबो अदुना मरम ओइरगा इना तोइना हाय अदगी म्यांमार एम्बेसी दे लेटेस्ट या बिगलेबो अदुना मरम ओइरगा इफादा लाखपतो जुम हाय अखोई खरा फ्री ओहेलो अदु नोइना इंडिया गवर्नमेंट दा हाइनिंग पोत जो कोई हाइगे थ्रू चेंबर ऑफ कॉमर्स थ्रू गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अखोई जो अखोई बु नुसी बिजबो मयाम लेरिदना को अदमाइ तो अखोई हाइरगे अखोई कई दौजिगे मणिपुर दा अखोई समिट अमा सेमजिरा वेरेस अखोई म्यांमार गी मिगा इंडिया गी मिगा अदुम समिट अमा सेमजिरा अखोई गी अदुगी कनेक्शन तौनबगी प्रिपेयर तौर लेरे
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯕꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯍꯤ 5-10ꯁꯤꯗ ꯏꯚꯟ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯃꯔꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯒꯥꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯧꯋꯦ Indian Chamber Commerce na si ai na ko Guwahati de ko kada hui imphal kali no haibse halak badadi nasai problem mayam khak leikre ko ado jotin na khogi hapet wakhal da yam nungai ta khrusu phobi ka area khrusu lebi male ekoi kai gin ready with this have poto Guwahati de kawi do Manipur na pura madugi sab sab infrastructure natraga right atmosphere do leiramaga di su na Manipur ko tine aduna ko need of the hour hoji immediate need sikari no hoji khogi sigi border trade natraga khogi ek is policies the quantity maximum benefit long no kan da ko the wall right question you are asking now right question ekoi leriba local body adigi civil organization adigi politician whether I don't like to criticize any political parties BJP or Congress or Janata or ekoi sumba yam tamuil sida yam apikpo wakil sida ekoi kok thadar gumse ekoi punna horoga ekoi ICP horsi pulap chalaga any political party was no any IS officer bureaucrat was no ekoi si hogdo be yaroi si hogdo na ekoi si problem is thoini diagnose the orseva let us diagnose something diagnose the yaroi huzik la ban blockade to irang perang naga kuki maitai muslim to nothing adoi thaido thang korse si puna makse business ki atmosphere am sang loi patha gire huzik di bayam thole da moi su lei dire de koi kbu su lei re connectivity ki so many tourist ki yam lei khre ba business min ano bo songkhali me am su lei re tokjeni si ba ai da kalong support tawjani mo na ko hoik se ai gi line bu dinatre asol ga da koi entrepreneur hai tare ko hoik koi yam India government na di Myanmar da yam da thina support am khak se akoi me am se ko na pi so ai na khakja ba point akhok ta hoik se akoi gi Manipur da investor ga ko si business to su to ne aru ta Myanmar da salaga akoi gi investor bu yo adu Myanmar da ge thok product se akoi na India ma sa amana Myanmar salaga akoi na po se akoi factory ma hange madu Myanmar ri pusra mo tam da akoi gi tax free ne adu odi how benefit okay madu khudong sa slo madu khudong sa ba se ho India government na pi ne ba ai si India ne ai da Myanmar salaga ai da paisa si invest ore ma si investor baga thok product se ai na mu India da pusra mo tam da India government ma si free ne ba adu khudong sa ba adu ki madu pi ba si da akoi na kadu gi Myanmar salaga akoi na invest to da na akoi business to ro no masi khudong sa ba si yam thina akoi adu natraga de akoi na foreign gi por ama akoi na pusra mo tam madu lowi ba tax mayam si akoi etor ga di si ngam da bai ne ba akoi na salaga Myanmar chalu ga investor ga product tu India pusra mo tam da di country ani bi kana u do ne ba okay sagi ka posting asai akoi gyan ta na ga ni sigi matam na tre habani adu akoi na yam na akoi gi yam athu matam akoi infrastructure se sin ha kan da yam thu na develop to ni area se akoi trust area se kari kai yam te na ojik number 1 da akoi connectivity road transport che lambi fan ba ICP lo to hon ba adu den ICP manung sida to ba ba akoi samai da sang up so quarantine gi kari gi mayam lei ri ko adu di already ready do le re akoi so many meetings do re veterinary department na ojik che temporary gi tong na ba dawri adu gi like bochida akoi gyan dami bam jangi government to government natraga government to civil society government to politician akoi mayam de punjal laga lam se chatlaga agi lambi pan le ri mayam je asi mayam je akoi gyan dami bam jangi aduga sajan aroi dai haini de export na import Ozik Manipur prajada yeng se agi wakhal na di pot laiba migi pot yon ba adu nate ko akoi gi own specific production lai da yaro akoi gi pot is yon na migi pot ma yon ji migi pot lai ji hai tar ga di is nothing adu di kaim kana da pone adu di matak ta taur le pone adu matam chang ba ai akoi gi pot darkar roi akoi particular pot khara special oi pot khara adu na ne ai mamang da su impact tv da su mamang munu na da tau jakre ibe segmai gi yu dau jari je hojik laboratory tor ga almost success ne ba hojik country khara di agi dore adu almost research ne ba research se government dia su maza khangbi dana mi hoi sitara mani pu dana ai german da chatlu do display tori ne anuga da largest food festival da segmai gi UC akoi kanna honari ba adu government da su koi mayam wari sanari adu asugo particular production ma koi puthok tar ga di mi gi por lakte yon ba mi gi por lakte leiru badu di is not business okay madu di akoi tasing na ba tung koi na chatpa ngamoi akoi sustainability ki question ma lai de tamo yam tena akoi 1 minute and 30 seconds akoi gi kamtang khangjani gum da ru question oina akoi gi parliament house satpagi kanu si kanu 38 lane ni hana tai akoi tasing thaja busu phauti yam nang no thoi tamo kamai to masi Manipur ga di kari adu yeng ka akoi Manipur development sa kari matou tambia ai na khanbi taseng mani makoi si lam yam lei ba hai gadra lam hang yam lei ba hai tai nepito si yam chauba sohor ni hai tai nauna semba akoi gi military junta na sem gi ni ada parliament house mang changi lam bi do akoi adum prang e European country da lei bedong lai sa chi fil to hale
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯪꯊꯦꯡ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯗꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯡꯒꯅꯤ 38 ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ 18 9 30ꯗꯤ ꯄꯪꯊꯧ ꯊꯧ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯩꯅꯕꯗ ꯆꯟꯗꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯩꯔꯨꯕ ꯌꯥꯗꯕ 4 ꯂꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯍꯦꯛ ꯋꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯅꯤ ꯊꯩ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯈꯤꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯈꯤꯗꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯈꯤꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 38 ꯂꯦꯟꯁꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ 4 ꯂꯦꯟ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯟ ꯀꯃꯔꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯖꯣꯇꯤꯟꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯦꯕꯤꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯟ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯦꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इंटरप्राइजेस प्रोपाइटर तामो पंगम अखुगी केबी हाइतारे समझना अद एडिटर्स गिल्ड की प्रेसिडेंट होय तामो एबुबी अदगी एंटरप्रेन्योर जोटिन अहुमबो अमुकन थागस फोंदोक्सरी लोने लोने पुनमुक्तगी ngasi oidi manung hunna kainना याथंगि